Naravno, ovaj projekt ne bi bio moguć da ga nisu iznijeli svi ljudi, cijela ekipa RTL-a koji su bili iza kamere i koji nisu bili vidljivi. Molim ih sada da uđu svi u studio. Režiseri, urednik, novinari, ljudi iz tehnike, montažeri, voditelji, producenti, ljudi s weba. Nadam se da smo vam bili dobri. Budite naravno sutra i s nama na dočeku. Puno pozdrava vam šaljemo iz RTL-ovog studija. Hvala što ste nas pratili i vidimo se. Doviđenja.